kandi nanguboneye no hateye no kitera Abraham so oshanga turimo menshi kuwari kuwa Brazil nakutin iPhone unyesire n'ibirebe bya kandi tinda bandi za TikTok kudishondera kora live ngo umuntu were ngure kamera ndo guzure nkigari no kaza account yanje ni yaho sente nagenda nago watire iPhone kanyenda nanye banyambe bangure ndo kuza TikTok kora live kandi kanyenda bangure kamera kukarahanga kanyamba afuna yo kadama namukura ukakura kadama nagura kamera ya miliyoni 8 era yashiro muningiri muniri kamera njine no takwire ninzo mingere ebizimbe no ryazo minga bizi nakutina kandi so ni satini hazo yes alright erizana kasafu kanyama ninga masava atenga gosya bakutureba ano ya Rikore Media TV Beyazine ZDJ Serebu Wambara kandi ni Rikore Media ntubasimira kimwe abakurebera kimwe abantu nyamwinji kandi ntujora nti turuho kubahereza and we always say that feel encouraging exclusive one on one una bayo ningashi turonda abantu abine cyo bakozereho abine cyo babire tuganira nabo tumanya background bataka omwe ntubantu jano ba brand kids but erizoba nyina mushamuhango wamani oriyo kishira kora anikati ito nitema imamuteme byanyu ito turukutema ato bamukwetere MC Big Man twakwatira Rikore Media omwana wari reka gumukanka hendera kungo kurwo mbutoka za ruina mani gati biziraza kujya kanya ahomba nchira mutonka kandi kache nko mwana wanyu wa Rikore Media kuba nyuma ya kamera yigana asubani kandi kache atkunafuna rakasente mwana we tarufuna sente zo kureba nizugomora tuna ntugwana rukufuna sente atorumira tutafuna sente nizugomora abo kuba kunafunire sente naryo byo kurya ebinabenta karyaga ebyo kurya byakoraki byangomora batuvuga speed namusi abakutureba abantu mutureba aha Rikore Media bari munonga okunda channels za Western Region ningashiza online TV za Western Region kandi mwena yimuramo abokuro Nyankore abokubana abokuturebera za Qatar Dubai nkahimwena abari mu Uganda n'ibicweke bindi byo mu abana ba diaspora diaspora niki nebiki bayo abroad yes mwenu ba kadama na ba se kadama mubare namazina ninye MC Big Man kandi agaryandanga muntu numuhirwe agure umukaba kakubatiza muhirwe agure umukayanka yembara umukasita umuka ya biharwe yenzarwa ya biharwe ano muri kurebera konka family yitu ni impango munonga imabo kundeba ni ndugo mu family yo mugenzi Bishop Amos Betungura ogwa kar Bishop wo kubanza the late akafa na Yesu rest in eternal ogwa Bishop nwar kuzara mama kuzara tata ni tatenkuruza so then sister weyi wakuzarwa nawe nwar kuzara tata so shoye kurogwe akafera ho ruharo mwako gwawire tukargo mu omukwijwe kufa kweye actually ni historical bishop nawe byafaye munonga abakutureba tuna mwivukuruza wa the late Bishop Amos Betungura niwe yabari first bishop wanko kunkura amakuru nabasa kuba yabira ni nko wa kabiri ningasho kubanza ukurigera ako abo kuba ubakanatwara
akanatwara Western yona kekiri gureta nkore yes wakanatwara nkore ni bamwe mu ngiye kirinka nkore kabire South Nkore yes ekeri ankore diocese akasemero za North Nkore kandi ushobwirogwe itaba abakristayo tukabatakegereye nishabo birogwe abakristayo babe bariho bakaba batakegere kure kura sente munonga nko bwa hati abo kuba hati kutwine sente nyinshi kutwine sente nyinshi so abakristayo bira abwo kujya bakaba batari kura sente so noreba ngino kuwabire cheated zikabazo konka nkahurra ngo zikabazo bazuruho konka kari zitakubaho nyingi munonga nko kufuna nke cyetano cyo birobo icyo kuzanka hariya ukabona utambura nka big man akakushoshora cyetano kuta kirebo mwago cyetano ari akakushoshora cya bitano umbe cya bitano cyo kikaci bakina mani kikaci na mani alright so wazagwa biharwe omukayo mwami n'umucyara umwami umucyara tata wanje mweta Bright mushija rukwera munonga kandi kutakwera abarimba turiho bamini kura kwero yiro kuja munyo mushana ni gunta then mano wanje akafa ako hati ndamurebere so akafatyo nkiri akana kato so nakuranka ntine muzire wanje mami so the love ya mami to kujimanya really mera kina nagamba kanchereke tati gumirekere kanchereke bitu ni tutemana none kigambe nuza kishara gumane kare gumano tayenda producer ya so mwenu ekikwereka niwe wazo last born of your mom hati tukazarwa bojo babiri ko nazirwe ko nkanya nko nkahibere tinkumanya bakacikora bata konka okuza kwitegereza ati ndarebere mama konka kandi kuyagira kuza kufayareka kana kandi akojo era watogwe murumuna wanje twayemera mureba twena twingana ekyemeye kabarongo so hataho nokwe ko tata kushwera mukazo ndijo akazara abishiki bunka mama akasiga bojo babiri tata bana bona buyazi so muti omuzarwa abojo babiri nabici abishiki abojo tero babiri abishiki kazara bigi so abishiki ya veremene kandi wa veremene abishiki turi abishiki niba numukaga abojo tero abana munana aho mbera yo kushanga mwakora mutima wimwe hati turananchire tare turenze kuteganisa munonga muzeyi na n'umucyara we nkoko kumanya umukazi bamuhereza abana batari beye abana babona so eshito akoze rero twazo wa nyakwenkuru mwe twazemo ningasho akwambwe shimwa mukirwa tone mweshara mu mutuzo yakutwaye duso twakura twagenda tukashomera wanya kwenkuru twashomera wanya kwenkuru so when background ya family yo mwene ningwa kwenkuru ari kushanga nawe biharwe so primary ukagishomera muri biharwe biharwe naiza na za Rwampara ko twine yo family bishop nto yabe narga na ndijo family kiriyo mba mugenzi kasigazi nkoko za Rugando sabanyarwampara twina OB
koko hari ishomero rya government na leta cya Kaneke primary school zakanitege muri Wambara kuko side za Rugando nijuke center akambagiye to mu Kidangari so dogo mu Kidangara bakuriye yini bakureba nibajangure bakamanya tubacimanya myaka n'imiringo ya mwishiwo primary ya katanu kwe mukaga so kandi kunari heruze nija na mara Rwenkanja primary school Rwenkanja reside nyina wa Museveni nayo ya feriri itomatu yabira okwe turabuza umwaka batakubarira mu so nukoko nukwembera yatambwire tyo uwa hati nondenge umushija ndi aha kureba uza primary ko wajurujemo kongeraho ninduka kanoza mu kuyiriwe mwana we message mucyanche ndo yongereho kongeraho nagumizamu naguma Rwenkanja abo kuba primary ya secondary nka so nagumizamu nashitire nahezave nabyanje najya nkanzo umunsi hanze kuyiroba natandaka mu kuyiroba kwanje okwe hanga yanyamba natandaka kufuna abantu nabenta ko expectinga nkatandika ndikirina wirwaro cyari tiri warwumishomero abana bakaba bari binjya buko babembenda kushoma kandi ndi mukuru akasente kaye cyangamu najya kanze kuyiroba nashobora nkumusigaza kuza kurundi murumu ubwo yine brother wawe nkamureka y'umucyaro nanyune nkaye nayishara mu nkanye nagenda narumba muri Kampala nyo kampura mbagamba Kampala kajyanda kanze Kampala yazaye ngende abuka inyekiroto cyanjye cy'amani cyakingi ukutemba bus uko nore akunda mama nabunye we nkaba ningambara abantu ababire bari mu cyaro ndokubajyana konka nabunye we kiri inyita kundi tamburaho mbasi n'ugwendo nka kabasi nazitamburamo nazihindura nk'inyoni kaboda so nicyo narumba Kampala ukashyiraho Kampala nkanta kumanya naho indikire nazoye kuza kuronda imirimo gasimbura mu cyaro watemba basi waza Kampala utakuma parking ahora nkaba nimpaka so mu cyaro mpora turi kusinduka bo bwari bibitoke bakutaye 2023 ndukuzibika turi kuca amapapa tugaguza mu Katare kureba mwakunganye bakabangira mu Kampala mbatwara yugu mwene shicweka kunikize mutwaro eberne shicweka ntaho naheze najitembera mu Rubavu nyo nicyo Kampala kampsiye shanki 10 zo mu mwazi yampikizo mu bus park nareba butebe bwabe burho abantu bakushitama kurindira abagenzi babo nayishitamisaho nka customer n'unyekiro nto nabyamare omutine purani wasitama wategereza waguje hatkuwa shesere mukantinze kurondemera umuntu nabendi yako ndebe cisha cy'ikima cyango kinesha ngana kinganda kaci hati ndeba kibikima hati nchikira kigira ntisebo kanushoge munyankore ntikandondemera umuntu nusana wakana ndo mukozi ngamukama ati Jean Kutwari haba hano nawe akarigiro mu cyaro ku side za Rwenjeru Kanyaryeru akanaruga Kanyaryeru akargiye kutayira abantu be arugaruka yamuruma hakora akanakora side za Ngoma wayingura za Ruweru
akana akora hirwaro rya Dr. Diana Atwino ubwo ryo ministry yes rikayo na chapa onyo nkanta ka umagaganye nkanta kakoraga okwezi ngo bampeho it was my first time akajya ngo kwezi nakanampe mitwari 10 wawe bakadesente nawe akajya ndune cyona kari ndeno wanyu mu cyaro ya Ruhango yashashora transport matkatemba basendisho yangure byo kurya motoka wagenda ntanatera nishireyo yampenzo yanje watandika kurara we noza kuba nose muri rwaro urukutekemere kirungi kandi mafuteka umutekera abashaho akara habashaho bana mubatekere mwena muteke muriye ndikare kagombintu rodi wazante wabyama hati hati kunabire mpeze murumo yanje manyanyo kandi kunamanyire kunamazira ko amezi nkabiri nkantenda abantu banyete kirina iki nabire nkora nkaba kunabire mpeza mba njwara ntere bukaro munanyi banyeta doctor banyeta arho Dr. Diana hino wabataru wakabataru akayijo murundo mu kwezi urwakashatu rwo kubanza mu kwezi kunabe mbanchimanyere mama kanye samatinga kaika hajja what is this amjango that is our kirina akanyeta akayino office ye ya yanyeta aurujungu karyo rwa manuriya simbra ningwa urwa Diana kari hano oke kirunja to no I don't understand the current turugamba anyebaza tuwe bari kuba smart niwe kanta kafuna gumuntu ngakwata nke center zingaze kwata envelope ya gym manyanka gwiraro abashaho bona kabagure ikajya mwenda kunywaci envelope kiri mu twaro 20 yakora mukagumanya Dr. Diana neze shana arite se umuntu uri twantuga hati hokabambirwa rugiye abahima bakanga kora hagira munonga yarihayo so kuyarihireyo yazo mbindi ito twazo mbindi twargayo tutyo so kuyarihireyo life tuwareba ya washagaruka nagaruka inyuma kandi yabo ko hatu mushaha no mu state house uriya mu tempo mu state house tuwarugabe mu so twargayo tutyo imbere nagaruka mu cyaro nagarukira mu cyaro namarayo imyaka nk'ibiri ndukuronde mirumo nazo mutaho mbarra nafuna y'umuntu yambi hangwa ine company ya kumbe na wakana yatwazo mutambuza plastika hazo kutambuza majaga ubuci umuntu kayabona ngako mu cyaro bandi yaho kurambarange kitongore nkijoining Echanic products no chimanyo ba chosen bahi ndumba nangwa nkazo nachitera imyaka yanjye nke nayona achitera ati uko kurgayo nkazo mutaho n'umusite ngajya kandi gwo mukunanka umukora abantu nanyukore kinte cyanje so nuko kurgayo kataho ka chano kanje nanye takagira ukijano yita MC Big Man ibyarigire nkani kunde ibintu bya entertainment ngenda ndukunda kuzwa omunkombe bara kwayipinga nkankunda kuzwa mikoro mayininga kushemeza abantu
narebere kandi iyo wakora ikintu ukikunda n'utine nshonga ko narebere kiryoke n'abantu bakumpagiramo najya ntati mizina cyo nako bakireba ngo sente ni hati nagumanyeta MC Big Man akanka n'iki mpamvu ndigaruka kuba kaki so aho naho nagutandikire nabirenza nko mu cyaro ubukorokoro bucyembutembuke ukora bwa MC so ngwe noneho natungira ka irizina nkanyegeza aho no mu radio konka ina vision aho vision no hakaro ko mushija wo mukiga wabe natera za kiboko direct Jimmy Pound Jimmy akwarigiraho Jimmy hazaho Jimmy yakwijara pi kazaho Rogers Rogers no mumanya ni Mungereza wajire Mungereza no wahati hariyo kiga cyati kikaba pastor bakama mwita mu kigo w'amahayiti nawe kanatera za kiboko nkanza yunshashire kibiri on program yeye ndamusya buri zoba wowe koshanga ni za receipts za Vision Radio nkakinana kumena no kurajya hizina ryanje so ndayifuniko yabintu tambure cyo nija kandi naza ndiko naryo ndi ya Niki najya ntkanzo mu rembo mbara na nyintobe nyekoze se nijo hati nijo omunanka yanyu ministry yanyu kanjete ministry so nuko kandi cyurungi ko nabashanjiremo tumwambira abantu babi mwanyakira nacukunda kandi hatahungira ntukunkasha abantu banje ba viewers banje n'abantu abundi mu area tingira hakanta kunakoraho bakagumana bampagira abo kuba ombanta bako bamba tureba ni mpamvu harimo abantu bako batakutwenda konka harimo nabo kubamba tuwendeza so abantu bako bamba tureba ngira ntaba kunyendeza niza koraho kapo ka joint harya abantu abakurana bankunda mawo umuntu rano kuhagira nakunda so ngira ntikanta kapo ka joint alliance abantu bakana abantu nibija no tustameje shaba tureba tyaha pork joint ibakweta mwije turiye pork joint so happy niyo life haha hindi no tukurebera MC Big Man tukurebera director wa yes no tukurebera director mwije turiye pork joint urugokwe so when happy n'ibindi bindabe n'inkoro nishaho nibyo kutangaza kuko abakutureba yagumana kuganira kandi of course kuko abantu ba Kampala bakora basangaza imwasa na kasuku discussing about this embracing namazuma kurebeka ngo twakora turashemeza abakutureba katwaza information yes then ekindi no kugira nti washanga omugeji process yona yorabiremo you're someone with the business of in town yawe nakoti kantu kakuba kangu kakatanga tuba turabiramo MC Big Man no mushijayine kanindebe mpetumo ni n'umucara niyo umuntu wakozera ho embaga tina tarajimanyira mu Western region so nabo nshongejo umucara mwine kandi ni expecting ngo family nshweramu na Beazin hari kushwera toka shwira nagira ngo washwire akande niende so ni nshwero ko za Kigarama ko za Bushenyi n'Ushenyi kuba twena twantushwera ni none hamanye so niyo kwi shaho wansibawe tintu bashama tijaha kungana uko nukokwe umwanya mwije turiye pork joint na turiye gardenzi
ko kwija kurya poka ninga wizire kurya nk'empunu nyino hemiyembe iyo kugabira ba customer for free abo kuba twashanga bitakakoze imiyembe tubatakegiri imiyembe kujya muteka tukugire hati haronko bo kuboyi no gukibwinenda hati wakareta no fatinado yawe ne anikate yitumye tema ati no kiyamo koha ene wo wafuna awe nakicikawe kakunda buyembe buto no burebe burya hanika burya ninga ubwo mwana ariko ari nyuma ya kamera n'umusiramu hari atebyo nako byihama atakwenda babibazo babirebe nabireka akona we miyembe naje navakedo naje no kwihamuka ya kempuni takubasa gashati nyuzo onashi babaga mpurire ngo kukiruhure nyama yempunu etembere pe yes nyenda kutaye branch kiruhura abahima Dr. Diana kora bihurire tanyigera ukamwena tuna turya abantu manyara kantu kataha kanizura abantu barire nyama ayo sofa awoje nindire industry jeje ya blogging influencing iwe noreba ngo industry tuneza industry yitahekuza ekabene yambuka konkeshe zibecuru muharmu okweyendeza harimo kweyendeza omu industry yitu mazuma tukabire ntukuryetinga wonke kibina ekikutubyita twena konko buzibo buruho ekibina na cyabaho noshanga ngo harimo ba bloga let's say nk'ikumi ushanga hijanka nko mubyiga ayinenka muje turiye pop joint naenda mugipushinge insiyone gimanye ati ekibina ba administrator abo kube kibina kintu abo kucukura then kibikintu n'abakaceri akaceri cyabe kigambo cyabo tinkumanya ubwo akaceri tukaburekera Arsenal na Man ocanga tinkumanyaho ba Arsenal na Man ocanga ngo ba administrators hati ekibina ushanga cy'abazi na ba members ushanga ekibina cy'abanka government age ushanga ngo abakuru abanye mu ntebe baza kurya cyango iyo nimba bajya hansi yabo muza kurya kake kandi ako tumurabyeho muza kufunaho just ka data konka family yawe family tuwagurana ka kiro k'inyama ngo mucyara yajyo so niwabo wanje shikaye kigira ngo twatwine ekibina hija akaruho abakaruho nk'intwara 5 harimo ba bloga 5 bikabuye matwari 10 wafuna kano kikwere kandi nabwo kibineto ndakirimo abantu bakimwe namba zukuzukuze kashi ati abanyeni ndeba bo kubloginga abana hano bingi timanye cyamane kikuburomu nisha omuntu nibwo mutaka nayirembere kibina abantu bamwe none shanga batakumwenda hati nogira ngo mwenu nogira ngo bobo wayini abasubize ingenda ina tuyakubira mu gisoro ha batakumwenda Museveni hinabatakumwenda hinabakumwenda so umuntu ariko naribinge kintu kugira ngo bona mbamba mwenda so ine ba bloggers abo twine ngo turakwenda kuzo mu kibintu abo kandi abone barebe abari mu kibintu kibakureba so nyowe personally ndi member mu association yayo jeje yawe sitana bloggers konkanye ne complaints zikurugomero rwa grants bakushika kabane you see bakugira association yanyu serious teku delivering ekitu expecting akikurugaye nkachi so ori ayija kareta business ye yakajati nonga ba event yes kareta event na expecting akureba bust enough noise bungachika areba guyanta yugumwe biri mu kunama
tugire ngo aho buremu tugitaryo hati ekikorete ekyo n'ekyo kiri kiti omwana tuyije kumuhereza akasente kake akafuna orugambo kugira ngo akamwaka bakwire 5 konka babiri nk'ekibiina babahire miliyoni nobura waho amani hatubwiye hati nkebi orawagira ngo 5 kibagarre utukonka shimbwenu bakimpire sente zibagiye nyinshi kandi oshanga obwe bega kumangu ati mereba mutkosa YouTube na TikTok ba viewers tabakashana na nyonde na Facebook na WhatsApp kana nguye no hate no kitera burhamu so oshanga turumuntu benshi kuwa Brazil nakutin iPhone unyesire n'ibirebe byabo kandi tinda kandi za TikTok kudishondera kora live ngo umuntu were ngure kamera endero guzure nkigari no kaza account yanje ni yaho sente nagenda nangu wakire iPhone kanyenda nanye banyambe bangure ndako za TikTok kora live kandi kanyenda bangure kamera kukarahanga kanyamba afu nayo kadama namukura ukakura kadama nagura kamera ya miliyoni 8 yakiro muningiri munije kamera njine no takure ninzo ebizimbe no ryazo minga bisi nakutina kandi so ni 13 hazo tajeta za 11 nacho namwirizo nare bashobora 16 umwaka ogukwisha nikubanyene iPhone 16 ndano kura proti yitakambara tina Brazil aho kuyumba naba tindigarchara endera ya MC Big Man ko iri hati studio mwaka gwa 2024 kandi ebintu bikushasha ni byinje mu industry yit Brazil ekikure cy'amane kinakubenisha kabenisha abantu abana bona bo kubloginga bari mu Western region banzere bogo turebe abana bona abari mu industry abo kubloginga nina nishaba oba iyo Brazil uje obete tukore meeting tugaruke tutere obururu before takagire mu campaigns before takagire obururu bw'abantu aba kuri ba member of parliament na president kuzagaragara general elections twenda ba bloggers twena tunganye mukore nanka ne heji ko ne heji government ibabe bakwata constitution mukore je mugire ngo yiwe Brazil kutureta kwereza obwa secretary no kuburidinga for how many years ninga for how many months tumanye ngo bire kuburi kentu tugarukatero bururu tuyo tuzomutse yes so hati ba bloggers twena twekunganye tuze somewhere batuzarasa banerasa Vegas batuzamuje turiye pop joint tutera bururu tuzakanso tutera bururu tugire ngo hati twaza kuronda orabe president witu obatera ko mugongo obatera ko kwanda ko kicebera then tumubaro bururu tumanye ngo Brazil ninga shinanka no yaba president waba bloggers bitari byo kurota kusumanyewe nkabiza ininga ubwa spokesperson wa association ejo kaburwa ariko batyo andandatu no kukimanyi bitu nangwa kubanza tugambe nkaruiza ininga yo wabukwire no bakatera bakaterera mukamur banga we had 20 people 20 people how many are by then ati tugarukare konkiwe torumu association ngirumu konkangirumu nkagitaha mu bawono konkanyiru nkaburugamu gareti bina top leader actually ni Miss Leader is the topest Miss Leader and a sort of interests so ati nanye naje omuntu noreba abantu
itwito tujya kureyinga foundation for an acade nasa kushanga wari comfortable na nakafu wakairize kombe so since I'm still laying foundation ndabe comfortable no muntu wairize kufuna ki ecyakwenda hati niho nakomere kucenga nyona niza kushaba abana tinkugira ngo niza kushaba myenda ba bloggers bona hona ituri twekunganye tukore ka meeting tugarke mutero bururu tumanye ngo nankano wari kuturidinga mu geki nankano wari kuturidinga mu geki ebyo ni tukubana yeshoma ari kujya ati ninye president wa bloggers and people abantu batakushimanya by the way na no kutero bururu ubu kikabekere better kija muna nabantu babutosha kandi batandika kuzari twinobwire buce twenda yo ntijagaruka tubiganireho bundi MC Big Man tukwendera for today ndafune ibigambo byawe byo kubasagambira umwana ari yokwe yakurira umubera nkese wakurira n'umwana wakuba byokwe ari netiruto cyo kubanka cyo kuzomurayi kuba public figure konka byokwe akafunire opportunity ibigambo byawe byo kubasa kumereza ibigambo byanjye byamuheru byakundi banafire mu bijukireho iwe musigazi we aryokwe kuba kuba uryokwe uri mu byo munsomo nobona abona konka wano mango inesumi ya smartphone uruhoro no turebera kandi hono jya nobona ntatiyo notakubona abona so think manya omuntu wundi agambira ari kubona abona nakubaryoha abo kubanyenda agambira omuntu atine smartphone uri munakireba kigambira uri yakaramu kari ohame oremereho buri kimwe cyose kirije abo kubanyoha intebe nashereke bintagamba onke ibyo nyendanyije mbigambe naheza kuba meya wambara aho watandika kurengara bino so kwa kubariye fuzi yona oryokwe to nasa kubota rashomere uryo no turana mukasho ninga nobona toine banyi no bareba kuko nkano leta fine kiba kuyamba focusinga mnonga okore omuntu manyingu niwe nkuryo munsomo ibi byo kufuna kasinto kenda ngo ugendo kabye okajye tanduko saving kore kawafuna chance kamango imenda ga muntu genda oyigura account mu banka bakwereze account number yawe akasente ko nakora gume wafuna oka saving and it is better wazo mbanko kagamba nabo kajutinyo account yanje yimigura ninyenda sente zirazo zibe zitakorgaho until emyaka oyoko decision ejot until emyaka 3 yaho then gweni hayo sente kandi wawakoze reje agreement no wa accident umukono kachweka to kuzihayo mpaka emyaka 3 wili so emyaka 3 yaza kuwa noza kushanga account ino sente oyobuze sente nezanje so izo sente no basakora mu ekintu nibashange no yokozesa eyizo koraho ka hoteli ingokoraho anything cyakubasa kubanchi kaiza ningokoraho umudara gwa chapati ningokoraho ka washing ukoraho nk'ababana mukozi y'amamotoka ukora makanta karsimpa ariko business obucye bwo kubandizaho so orgo mu nako so Uganda no kweyiya so nibo bwakubasa kuvuga ngo bwanjye bwa muheru obutaba marra bwire otherwise mubare kunchekingaho kandi umwanya ni mwije turi population okuria ntuza kurya konka wijayizo barubi ati kasande nubwo tukubatu twine kubanturya amwe musando yije nishe turye sande wanyitanyije nzagaruka na kamera kundage abantu mbagambire munagi so
mukoko ahandi maybe Mbarara tuba turiyo burwo kubana nene abana barurizinga music nundi na events nyenda mbara byo speed abana bine events ebiro 2 November aroma no bakweta Simba GK an event and entrance nakora invite yene mitwari 10 Simba GK warahereze invitation go there and support her. Rock is strong. Rock nakona kesho muzukarundi kara ibanda kesho ngorana MVP akamukora project yaye bare so nawe ni event ne kubiryana pause kandi wo kutahamo okuzuwa Rock netwire dan MVP okuyikumi nikibanza okuyikumi Asman nze okuyikumi biri ikumi byo kwikumi biri kumukuyikumi ati turi mu kwa kanga dan MVP ni ntira kuma business takampere business nco ndikwebera ati nebiro binga rizoba no kwa mwenda no kwa biri kumukuyikumi so asigara kwezi so abara kwezi kumwe tukazamo 10 years of dan MVP so teras okutamuno mutwaro chebiri okutamuno chebiri ngapete tano muze muhajira abana barurizinje music nabo niyo kusupport azahine kinaye wakugana aro mwana bakweta Alone Music mazwaro iji munonga Alone Music ineteshongoro chirundi munonga on YouTube, TikTok ora challenge supporting a new talents on Grok arondi the Scorpion Ivo nawe ine video yonseri mune kushora ya akata na nabandi bona bakozere video na music yense support them ine chachako Simba GK X wanje attention Simba GK X wanje Simba GK X Simba GK X wanje kandi tukarga hari cyo gamba no tumanisa Simba GK X wanje Simba GK aka the one ubwarukora nakora na TV West Hat umushoni na X wa ka X kanje konka ubuzubo bwabiroho abeshongozi waza kwa no mwishongozi nyakendo obusibiro mutuma ankandi bo bushani hatiza n'abaserebu barifani MC na yikisinga n'abantu babandi bamukwata so nabzakiso zirebe obere bota naka mwana tumeka ku postinga shi ngatandika bwire cyo na Simba GK aho covid kuyarigira mwaho aho konkankareba Simba GK nakunda munonga kusireyinga andi miro ni imfuha najatu wapi najatu gutinda basi uri serious ninga turumi shoza kuronda Simba GK mbo Simba GK nyandonga mbera mazima kandi bitinche ndamukubishereka obushongozi takagandara takabasa kuganda Simba GK ni mnyoni wa basa kugandara nuko ari kugira ngego oje nkugurire kiritano zempuna ozirye yitabana munje muzirye takubasa kuganda wawe nachimangu takuchimanya okure mwingamba mpora katukoma akomukaza sitamara katukoma bueno ariko